Akasono okukhulunywa ngaso uSawuli asenza kodwa isona sikaSawuli saba ungalaleli izwi kaSawuli saba ukuthi uNkulunkulu abeke izwi athi ligcina la uSawuli bese yagcwalisa isona sikaSawuli ukuba uNkulunkulu abeke izwi bese uSawuli aliphungule uma cha abulalela abantu wabe sezikhethela wakhetha abahle wakhetha izimo ezinhle uNkulunkulu engazanga kusho lokho nathi masehlela ngifisa ukusho ukuthi imithetho kaShembe iphelele amen uyahlupha umuntu othi meka walala waphupha vuka kumthetho bese doka Shembe ingasonto amaphupha amaba ngaveli kwenkosi ayobehlela abantu ekulaleni kwabo njalo umnikazi walesonto alalo umuntu afesena athi lelibala sekufanele ihambe kanje bese siyamesaba ngoba ukhuluma ngolaka lokuthi sigcina sesiyenza lento isho ukuthi ngihambelanga kushiya lo muntu wenza isono esenziwa uSawuli ekugcineni mawufuna lapha kuverse 35 ithi le ncwadi uSamuel aphindanga sambona uSawuli waze wafa kusho abantu abaphindanga bahlangana ithi kodwa wayilokhu emkhalela uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wasethi ngiyasola ukuthi kumenzeleni uSawuli abe inkosi yakwa-Israyeli bangaka abantu abakhona lapha ethempelini abagqoke ingubo ezimhlophe athi uShembe sengiyasona ngakumemelana emazweni ngoba ufikela manje esontweni zonke izinto zobungcwele olwanayo zonke izinto engizenzile ngifuna nazo ezulwini uyayiphikisa bangaka abantu athi uShembe sengiyasola ukuthi lo mfana kaGcwensa ngamenzelana ngoba ngimfundisi ngamenzelana ngoba ngimbhakeli ngamenzelana ngoba ngumshumayeli ngamenzelana nje ngoba yiNazaretha ngoba kuba wengekho ngabe isonto lihamba kahle njalo lapha evesini lokugcina sengiyasola ukuthi ngamenzelana uSawuli abe inkosi yakwa-Israyeli